Congress asong pen town committee kili kapan kachisik kachadang. Difu Gita Ashram Rong Pirbi Sonsing Timung Arong Rat Thurpak Pentawar Kasalam Asai Kideng. Dokmuka Longkam Teron Auditorium Hall Long BJP Semilang So Mahila Block Model Committee Atum Pen Karbiang Long Autonomous Council MRP Lunsing Teron Chiklu Tonda Arni Sikitleng Arni Karcho Kardom Ataba Birta Long Beni Liberban Krupi Non Birtang Ton Pen Archek Tha Karbiang Long Lapen West Karbiang Long District along Kido Town Committee Long Sir Kebalong Kilik Pado Ponpo Alam Kipang Dagapi Congress Asong Tum Sitami Dude Sang Sepen Kosong Sir Town Committee Kilik along Long Sir Kebalong Ta Mesana Candidate Ingwai Pen Kichipai Dun Tek Jima Popan Kajisik Kachadang Ponalong Madijoni Pa Inkora Kitom Arni West Karbiang Long District along Kido Long Thoma Town Committee Parman Watat Langso Serduna Klam Indoor Stadium along Congress Sabai Kipado Pona Birta Katni Saperangki Jason Inghi Pen Birta Nangpali MP Biren Singh Ingte Hin Pen Bang So Amailong BJP Lapen KDF Frat Bang Resong Atum Congress Along Kaching Beduna Tumapan Manpeng Pen Archo Ponsi Congress Asong Along Deng Ponlo Mailong MP Ingti Pen Non Kebang Town Committee Kilik Along Tinta Congress Asong Pen Kachitoy Duna Bang Pubang Pidwanta Kichepahai Eche Pan Tin Congress Asong Long Klem Bang Pubang Pia Tumapan Kachirap Kachito Dunjia Panta Kachuning Ripado Halapu Maifu Sarti Kram Sahin Pen Sitame Candidate Tumapan Hakpet Pen Song Asai Claim Kedam Pon Japan Chuning Rimpon Mailong Bijoy Tiron Bajong Tisola Pen Ongdung Congress Claim Bang Pubang Pia Tum Chitong Dun Pen My RDP Dun Difu Gita Ashram Rong Pirbi Sonsing Timung Arong Aratum Thurpak Pen Matijoni Pa Inkora Kithom Arni Tawar Kasalam Asai Kideng Kidam Tang 1980 Ningkan Pen Kiseng Arong Karbiang Long Autonomous Council Hin Pen Thangnat Kacheng Thora Sai Kideng Pon Kavidet Ajok Rong Aratum Ching Rumsi Kachilenga Tawar Kasalam Pona Birta Katu Sahem Along Birta Nangpali Difu Rong Supi Ki Parlo Angkam Gita Ashram Rong Pirbi Sonsing Timung Arong Ajeng Akili Kachilenga Phan Tawar Kahino Thektik Ajok Aratum Pen Ching Rumpen Kachilenga Tawar Kasalam Karbiang Long Autonomous Council along Kichari Ke Theding Atumta Different Spi Kachilenga Tawar Pi Chelang Chodama Drong Spi Angkang Arlo Tawar Mokha Kahino Theglong Ledet Ke Chokchi Pasi Ratatum Pending Che Nitumla Rong Pirbi Village Development Committee Hin Pen Pati Pi Ponsi Nitumla Rong Pirbi Sonsing Timung Radaka Mate Social Work Lasan Klempono Nasila Sona Ka Asai Ke Nitum Aningkan Wang Sitame Ningkan Isipen Hongni Khongthom la Sonsi Klempono Labang Sotowar la Ansi Kidam Nulo Ningkre Barlapor Arwi yang Apollo Liputante Gari Kangdoi Lapen La Sodak Ladak Gita Ashram Pen Hapu Men Hanse School Lapendak Sonsing Timung LP School La So Sumartum Kedam Kebang Charlie Sumartum Kedam Kebang La An Katura Akeng Op Chiplok Lap Lapen ke Ape choi ing han chingulap si sekolah long kelas 10 nang kok kilo dulaan institution de ni tum chunungri bangal hanlo je Gita Ashram area long pen rong barim nai lake Sonsing Timung rong pirbi henlo labang sorong lake 1980 aning kan sila sorong ke seng pulo de la ana poi pit sitame pini Gita Ashram ke town pen chedai not ason lo Difu town pen chedai not an lo tetap pinian tani tum labang so arong along development chetheglong lelang towar laan kedam tang government atum phan sitame apong achunung ri sita ni tum phan tuar nang pitekhe tape non BJP government along positame dak local MSC mate EM sar roton teron phan sitame ni tum application chupidam lo tape nalang li bangke action plan nang pon pipo pulo sitame pinian sitame ni tum chetheglong lelang asi media pe nili tum kachunung ri kang tung kel halo je non hedjong PWD EM ke dengpon sar Horan Singh be alang li sitame nitum labang so kisung ke boy nang mathara nitum phan labang so tawar prabjin pena sing sonji phan si tunung ri lo Karbiang Long Autonomous Council Hin Pen Kasalam Ponje Phan Sai Klem Pon Pedat Mate Thangnat Akirapta Kilong Ledat Joksi Rat Atum Methang Pen Tawar Chesalam Nang Luputa Rat Atum Pen Ningche Non Kebangji MP Kiliga Prang Jong Si Mesena Tawar Iksip selam pon pe pulute vote kereka mai sitame la sorong ajeng nang dudlong liputa ningje athi difurong sepiang kang alu doset ke kachelenga tawaran takki meme ke chetherak jidensu meme patalang litum pen ningje ponthu kachelenga phanja semet pen
Barla Porhut School Kidun Ausomar Hitikulat Jor Cholang Lapen Kisel Kyune Hut Ason Kachepon Kachewana Hut Ason Ke Ratatum Aduk Do Pik Pik Lapen Arong Arlo Motora Sapta Damun Eputah Ratatum Pen Perang Kyang No Ningji Lumbajong EM Mate Local Embassy Raton Teron Sitame Embassy Kiliga Hut Dam Chot Benonata Humri Dam De Lakota Ratatum Pen Pachini Pontu Domoka long kam teron auditorium hola long mati joni pha inkora ke thom arni ada porphai Cresia Pormalopen BJP semelang sumhila block model committee atum penchepatir pi ponsi Karbiang long tonamas council EM lunsing teron arpu kelong chikloi jon arni sikipleng arni karcho mai ki padopona biota pherang ke pen katni sa hemalong biota nang pale Karcho Mailong BJP Samilang So Mahila Block Mondola Committee Amaipi Bimala Phangchupi Ben Kechari Pon Amailong Kongchun Bangpi Nirmala Intipi Ben Maiki Phalam Thejai Ponlo Bangsolong Alhu Sarpo Aman Pen Karbiang Long Tonamas Council EM Lunsing Terot Chetongdum Alhu Aman Ben Mahamaya Constituency VDC Chairman Harsing Inglang La Pen BJP State Councillor Orson Rong Pi Pen Chenglong Pen An Ke Thege Dinga Tum Chetongdum Lain itu area wise, khusus local community antara mana punya agak luar ho, ahli para ahli jadu, nasi lama mana pun habo, lapen orang kita ni kece paro, nasi ni kece paro mana mana tu heno, nanti tu kilun hai kat kita tu, kunubai dah ho pai, kunubai nasi ho pai, meeting ho pai, election orang ahli lagi meeting ho pai, meeting orang di mana bawa di mana lagi, kau ni lah, ketika video boleh lagi. Aje kunuba gan lagu pare gan dao yate prize dibo kunuba jodi aro nasi ko pare to na to kumani hane মন্ডল কমিটি পুরা ভিলেজ কমিটি একদম লোয়ার পুরা একদম হাই লেভেললৈকে আপোনালোকৰ কমিটি আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজস্ব ফুল পেজেড কমিটি হয় আচলতে কি পিছুটা আসলে হ্যাঁ পিছুটা সেন্ট্রাল কমিটি দো लासोपेन के डिस्ट्रिक्ट कमिटी दो लासोपेन के मंडल कमिटी लासोपेन के विलेज कमिटी तापान के खेया कमिटी ला महिला कमिटी लासी नोबा के किसुमा के पहाड़ी खाए दो क्लेम ला लासोबा के क्लेम ना नोबा के तु इपांता itu solo Mailong Karbiang Long Tonamas Council EM Lunsing Teron Pen Lam Thik Jai Ponke EM Arpu ke Pek Pona Pothak CEM Tuliram Rong Hang Panja Semet Pen Choro Pon Pen Kepek Pontang Anghor Apothak Karbiang Long ang Kangaching Tur Pon Japan Saimo Doan Klem Along Ratatum Nangkachito Dun Lapen Ahir Jume Nangkipiduna Kinang Sot Polam Hai Huning J Non Nangkileji Town Committee Kiligalong BJP as Song Pen Kachitoy Dun Atumapan Pahai Et Lonang Lapen and Parta MP Kiliga Hutsudami Ning Isido Thibra BJP as Song Chipahai Thek Japan Klempon Rapet Lonang Puta Mailong Lap Theke Jaipon Padu Namalam software pan bir tamu untuk meliksina. Aturkimi Academy Jifu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Tihinda mo people thal biota long wang thalo
Veskar Bianglong Barthalang So Hamren Khanduli NEC Kachilenga Towar Kesalam Pon Bomadim Kasalam Kimi Medet Ajok Ongdang Rat Atumpen Aning Kipung Lapen Towar Kesalam Asapta Mimi pu contractor Pan Kipuduna Biuta Madijoni Pa Inkora Hini Arni Nongkamukam Pen Perangke Biuta Nang Pale Biuta Kirip Dunlong Atengke Hongkran Pen Tikadak NEC Towar Kesalam Pon Amoki Wanglit Hektik Pasirat Tumpen Ningje Towar Kesalam Apijong Atawar Jethardun Lapen Kang At Hektik Purong Rat Tumpen Perangke Pan Than Pachini Labang So Towar Kesalam Kimi Medet Ajok Ratatum Aning Chikangun AC contractor Kiklem Kidam Kichok Che Lapen Saik Oi Kiklem Ki contractor Jongjung Alia Pan Chotputa Than Pachini Kini kahindo la sonsi tek long pon Along bene cement masih ba. oh along ke cement hai si use pon la tu la si la bangke chok chedat po pusit ni tu mahin pen la pangdak pon lo la ke la pen la so towar kaphan complain bang dupik lo sita no anta thang action de enpon pedet la sonsi tum tek pon long lo mane arleng ke tu wang po bu po ma ing hanang thok phrui po la tum kya me thang SUV gari lai pen si bang po lai ke towar kai no ke lai gari ke thang ta effect fe comfort pik lai gari atum lai pen si bang po chu ke dam tang governor ke wang hota atum longle thok phrui la son ben si bonai sita itum ha so ta allo pa jir dun lo sita no anta thang action de thek long le da son si man det lo aning kan pen cari pon lo sita central government pen taladak ki pinang ya scheme an ke central government pen pitang lo lasi pini labang so towar tu hamren subdivision west kar bianglong an towar along kahing no kado kaveta theklong sita pini government atum central government atum scheme bang pilo sita pini ahok pen kapetang kalidet kado kave pini la senitum rat chingrum si labang so aputhak sita lake pini dak hamren west karbiang long chot kali national highway ason siman dep to up to Shillong Meghalaya state pen dak karbiang long pen kachelenga towar kado ka ve ka hinno dak ka joine si pini militum labang so alam phe pini nangli tumaphan kado ka ve ta pachini nang koklo lasi kado ka ve labang so puthak pini central government atumaphan sita ba karbiang long autonomous council CM age hai tum hansita chuning rilo labang so puthak nang lang do nanggi pusinili tumahin penta alang litum phan chuning rilo las Bangso Towar Asai ke claim ponalong Karbianglong Autonomous Council CEM Lapen PWDE matum Humri Dampen Langchari Dunsi Mesen Pensai ke pa claim pon Japan RDP dunang jibusi Hongkram Lapen Tika Rat Tumpen Kachuning Ripado Langhin Town Committee asa hemalong matijoni pha inkora ke tham arni ada porphai kresia porpen Langhin Town Committee kilika pathak kachingwai jia phan all party meet ki padu pona beuta pherange Rustom Tokbi Langhin pen beuta na pale Langhin Town Committee kilik ke padu ponchia phan returning officer Deuri Rong Hangpen Langhin Town Committee asa hemalong kadukawe kilik along mate party do anatama phanta phasi mai padu pon Mayalong kacitong dun apai ki ong parpedet ajok bang pho bang chokang boxes thanchimum ponchotlo langhina long kado kabe pen ward truck andu labang swag bopen ward number 1 along water apai bang suri isira bang chok kebra truck andu ward number 2 along bang suri isira bang inkoira kithom ward number 3 along bang suri isira bang kresir keb ward number 4 along bang suri isira bang chok kebra kri Ward number 5 along Bangsuri Isira Bang Kre Silapen Ward number 6 along Bangsuri Isira Bang Kre Chokana Phaito Kado Kavya Ward Pangrong Pet Pen Bangsuri Chokra Bang Pharo Kithomra Bang Sir Kep Andu Labang Swang Bong Pen Nonan Bang Chok Atumasi nomination alo Jokpon Chotlan Lapen ki Jogjia Bang Pu Bang Pietum Dolang Jesik Chedang Pon Bomlang Nomination alo ke Jok Kepadusi Arni Lake Matijong Nipa Inkora Ner Kep Arni Luputa Returning Officer Deuri Rong Hanglapen ARO Siba Prasad Barua Pen Pachini দিনৰ কাৰণে আমি আজি আমাৰ লাহিন টাউন কমিটি অফিচত অল পাৰ্টি মিটিং মাতা হৈছে আৰু এই মাতা কাৰণটো আমাৰ এই লাহিন টাউন কমিটিত কেনেকা আমি এইটো ইলেকশ্যনটো স্মুথলি কেনেকা সাকসেস কৰাবৰ কাৰণে আৰু এই কি হিচাপত আমি পাৰ্টিৰ পৰা সাজেশন পাব বা আমি শেয়াৰিং কৰিব কাৰণে মাতা হৈছে আৰু আমাৰ এই লাহিনত এইটো ইলেকশ্যন আজিলৈকে আমি প্ৰসেস কৰি আছো আৰু আমাৰ ইয়াতে আমাৰ 6টা ওয়ার্ড আছে 6টা ওয়ার্ড ভিতৰত আমাৰ 6টা পোলিং ষ্টেচন আছে আমাৰ টোটাল পপুলেশন আছে আমাৰ 6309 ইয়াৰ ভিতৰতে মেল পপুলেশন আছে আপোনাৰ 3151 তাৰপিছত ফিমেল আছিল আমাৰ 3158 এটু মানে আমাৰ লাষ্ট ডেট অফ নমিনেশন হ'ব আমাৰ 28 December 2018 আৰু আমাৰ স্ক্ৰুটিনি হ'ব আমাৰ
29/12/2018 হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত লাষ্ট ডেট অফ উইথড্ৰৱেলটো আমাৰ 31 ডিচেম্বৰ 2018 হ'ব Birta bangkila pans kang ton maliglo, dume thagme, kurang thu.